Amasatakin inbun records YouTube channel Tonic Solfa class in thokin chibei ka hong bok cheu le voisun hi tarik ni som ni le pasari jun kumsang ni le som ni panga ani a Tonic Solfa class ani lina day 4 haisun zom nok thadinga huncha mi petu ai pathin chunga amasan lom thu ai zukhil ani. Hello guys, welcome back in the Inbun Records YouTube channel Tonic Solfa class day 4. Le a class low fet high, a class low limta. Day 1, day 2 le day 3 hai khan whiteboard ai hung manga. Chun kha whiteboard ading khan hi pen khom marker khom chit. Color dang hi pathum kan choka. Nisin la khom a day 3 chen khom khan du thu sam khan aji kha afi thei chung no a asan chu light reflect a thlat le khan hi poi ka jup ti tak zeta hi video an thoka Tonic Solfa in chuk tu hai po khan in mi thim na ka jup ngen nisin la hi voi tuk chu wang nei tlat takin ti ngei ti ai whiteboard mang lai jing ka jup check vela ka jup in let vel chun hi about a back side thing hi a back side thing hi blackboard anga mang thai ding alo ni jing ta hi lom ka jup ti bag a hi a bag chu ani chi no a ni sin la khom a green dark green ang dewani ni sin la khom blackboard a blackboard a mang thai ding ani lein lom ka jup ti khopela chulein voi tu khan mo sarumin hi duster le hi white chalk ka wala ka hi chalk khom a box khade ne na e mangral tum wong ni hi a class hi day tam tak hung tho ai tuma chulei chun hi Tonic Solfa lo in chuk tu hai khom nasa takin bu seina lo nei ve ring in kaung ngen cheu ni sin la hi kai khom nasa takin in bu seina kaung nei ve a. Hello guys, in our past class day 1, day 2 and day 3 there is a problem in the light what I was using and whiteboard because there is a reflection. For this whiteboard I have already bought 3 marker they see different color but still even in the day 3 there was a problem again about the light reflect. So sorry for that, but this morning luckily I check our whiteboard. I have checked our whiteboard and turn back side. You see, the back side is almost black color, but not exactly black, light dark green. Chulei chun hi lom ai juk ti khopela hi whiteboard ai mangkha ai jukin let ta a wang nei tla takin hi blackboard a mang thai ring ahung ni talain lo mai juk ti bag ani hi class lo lin ta hai ne khan chu a fi deu ai hung bai sei le ai fil tang khan Tonic Solfa hin apoi mo mas satak chu modulator tuta diatonic scale modulator relative scale ai hung ti kha ani a kha note high and sound amal malin ai thi ran thim no ani chun chu Tonic Solfa kha ai thim no ani zinga chulei chun Tonic Solfa thim dinga apoi mo mas satak chu sound tuta note high amal mala thi ran thim kha apoi mo bek ani ti chu ai juk thil than ni sin la chun tu hin modulator diatonic scale relative scale a min note high kha amal malin thom chun ai hung thim ta ai bai se a kha ai thim hnunga apoi mo nok chu beat hini a vu beat ai ti zani khan class hnung tak khan ai fil ta beat ai thim no chun chu la kha ai sak thei chung no ding ani chulei chun ai class hnung tak day 3 anung tak na khan ai fil ta beat ai fil ta voi sun hom beat ai long sun zom ding ana chulein hi in chuk tu hai khom lung ril tak pe a lo in chuk ding in hi ka hung fil che wani le tu hin beat ai thon nok ding ana. Friends, we continue again beat today because beat is very very important. Beat ai pu thei tamo
ke khom khu camera ka ena afi kan nin ka thin lo ma khopel hi beat ai thonok ding na beat chei thil tang khan la ai saka ai kutina mani thilei vogria ai ke amani ai tedria kha kha beat ani ti kha ai juk thil lisin la chun zani khan klop te lo thil ta book thing hai po music hin solfa le music and we have only 3 beats in music. What are there? They are big bar, small bar, and colon. The rest are not beat. Adang po has beat ani no ni. Chulei chun music hin beat pathum choi ne ya. Chu beat pathum hai chu hilei ta. Chun book chan ve chan ve. He kha adang hai tu ne hung hilei ta. Chu zo chun practical ai hung tho ding ani. Tu hin vuk ai nei po hai hung hilei ta. Chu zo a practical ai hung sup lang ding ti chu. Ai zok hil ni ro se. Big bar ai mu thai mo big bar ne ka toy met chu small bar chun adot no ka next colon chun adota dot hi dot lo ka dot ania chu zawa comma chu zawa comma let link 80 khania comma let link ania next we have again dot comma hi dot comma 80 takhania hi omji chu vukhat sung hi munli a thia mun thum a thu ko ni hi hin si ka le hi chu atoi zong in 3/4 vukhat hi munlin ai thia chu mun thum a thu ko ni chun adot no ka hi hyphen line zik hin zik ai te hyphen ani a hi hyphen ti hyphen 80 chun chu hla ai saka a thluk na thim hai kha music khom ni sin la hing hyphen alo chun chu thluk THLU ke thluk a hin a thluk sei ka pe ka no hi thluk na hla ai saka ai thluk nai kha hyphen 80 ni le ai mu thei tol mo amasa taka ding chun bar pui ani a chun asukarin suk to hi bar pui ani a chun asukarin suk bok bar pui ne ka toy met hi bar te 80 no ka chun hi adot no ka hi colon 80 a chun hi ba sun hang 80 ai chuk ta kha dot ani a sun hang chun hi comma 80 khani a chun comma let link chun hi vai dot comma 80 khani a chun hi vai hyphen tuina man jiang hin no kai ti ole zu repeat it let's repeat again. See, in our last class we have already talked about these three: big bar, small bar, and colon. They are all one beat each. Beat cut second the oh hi ti tang khan last class I hil tang khan an reng hin wo beat cut sing 100% bar pui 100% poisa in chang tem ni sin la cheng khat bar pui tu cheng khat ania bar te kham cheng khat
kolon khom cheng khat ani chirei chun ana chu hi bar pui je hil tang khan strong accent lam na ding lam na low medium accent bar te chu medium accent ani a kolon chu weak accent lam na low ding ti na ti ai hil ta kha apathum na chu dot 80 hi vuk chan ve ti ani a chu poisa cheng khat vu khat mun ni a che a mun khat a chu ka ne 1/2 hi 1/2 vu khat hi mun ni le juk che ta a hi vu khat ani a mun hin juk che in la mun khat a chu ding pa hin chu poisa ni sin la duli 80 ta kha hi bai cheng khat bongan ni pathum hai hi they are all 1 rupee each but this dot is 50 paise hi book san ve 80 hi 50 paise ani chu chun koma 1/4 vu khat mun lia che a mun khat a thuk ti na ni chu vu khat mun lia cha mun khat a thuka hi komalet ling hi ai ni ai chong chun sem rule ai tial la ka ni chu hi 1/3 an tin ta ai chong chun sem rule in akar kha in rule pa tin ai sem rule ding ai sak rule ding ti na ani chu hi vu khat mun thuma cha mun khat a thuk ti na ni hi komalet ling hin chun dot koma 80 hi a chen chun semicolon dam 80 laka hi dot koma hi vu khat mun lia che a mun thum a thu ko ni hi semicolon 80 takhen vu khat hi mun lin che in la hi vu khat hi mun lian ta chu hi semicolon hin mun thum hi po alakan ta pakhat chau oman ta chu chu ai ni ai sak lai sak dan tak ka lai sak a practical a thoding chun hi ting pang 75 thu kai ta hi ti khel ting pang khan chu 25% chau kha ahung thluk ta ding ti na ani chu chun hi ba hin anexa hyphen ai nei no ka hyphen phat phale thluk ding ti na ni lai wa sakha ai wa thluk ding ti a za kha hyphen za kha ai thlukel ding ti na ani chu let to in practical ai hung thoding ani a that te ngai ti ole apoi mo ni hi bit hi ai thim no chin chu solfa kha ai thim no alani jing ding ani lain chulei chuna poi mo bag ani hi ai zu khil hai big bar small bar colon dot comma let link dot comma hyphen ti hai an poi an reng hin an poi mo dan an ang sing ani o hi an reng hin an poi mo dan an ang sek apoi mo bi kan no sunglai jing chun 80 tang khan bar pui small bar colon hai chu an reng hin bit khat an ni senga adang hai is athe noi tu ting ai ti mo akal la ka thla hai ni chu vuk chan ve comma let link dot comma hyphen ti ai hi an kal la ka thlamai men ni ti chu ai juk thil ni ro se ai mu thai mo a fai thano ba ke la ring lekin hi whiteboard chi ani blackboard chi ani no lai hin tu thu sa men a fai no ding ang ba ka isin lam phuk fai tum thoi de a phute la o poi de ta te juk thurak ta aji nok men mo hi class ai dei zo phat le so fai nok pata hanin tuin so fai kata next class ading chung chun ai tho tum ding sin la le zani tai zok thil tang khan hi tu lai chu gawhati bo ru kan lum khopela hi ka room khom hi luma hi recording kan thon ru ma tu in fan kan vir tir chura ni sin la khom hi kai khom pathin talen chi te mi hai ba thuk noin la khom pathin talen chi te ami pek be ani lei hin hi ka hi na hi mi tlom te da min kholai kila mani an lo that dem pui dam ka bei sei la hi class ka bei sei ka hung bu sei ania hi mi then khatin ei lo hlok pui kha ka bei sei takani ti chu tong chai na phom pathin kum tong chai nan kan hlan ve nga tani chung chun ei tlarau mi no a chu pathin kum tong chai na in hlan na ya hi class ka bu sei ve nga tani ti chu akar la ka ei la jok sil ni ro se le tuin a practical le hung thodina zani khan vugli
yesterday we talk about some we practice about some 4 bit today sun voice we continue again 4 bit hi are a class a sil tang khan are akip akoin details deu chun chu ai in sil thai no na khom uma san chu ai hun ga toy lein I mani ti a lo in hik tak tak hai chun hi commenting pang khom khan hum silin la chun ing tik lai khom hi phone in thok khom ni screen la WhatsApp in thok khom ni screen la in mi contact thai ding ani ti chu ka juk thil sa ni bok ro se two bit ai thodin o tu hin vung ni zik dan hung zik kata chu zawa a practical do re mi in practice pe dine ai saksin pe dine vung ni hai chu bar pui colon bar pui colon bar pui colon ai pu thai mo vung ni hai chu vung ni zik dan chu hi bar pui colon le jani khana ai juk sil ai lo hil ta juk sil non no kai te vuk tim dan rim hi music khom ni sina tonic sofa beat tim dan rim vuk tim dan chu pakhat pani pathum pali panga paruk pasari parit paku som pathum khang khan beat vuk ai tim ngai no bar pui kar he team a bar pui kar ai team nok pe khang khan vuk ai team dan ani la vuk ni la ai khom ni sin la vuk thum la khom tho pe ta vuk luk la vuk ku la vuk som pa hi la ai khom ni sin la bar pui kar pe chau kha ai team lak ding ti chu ai juk khil sani ro se hello friends beat never count light 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 we count see in music we count beat between big bar and big bar to big bar first big bar to second big bar second to third khang khan beat 18 lakan ti chu ai jok sil ni ro sen le chun ai jok sil tangan hilai mun hin before this big bar there may be colon hi bar pui masatak ama chara hin dang beat dang vuk chan ve ai khom ni sin la lo sin la khom hi 18 sangai no ani vuk bar te khom ni sin la colon khom ni sin la dot comma khom ni sin la dot com lo pal sin la ti chu 18 ngai no a 18 chan na chu bar puyan thokin vuk hai chu 18 vong lakani ti chu ai juk suk lang sa no ko ni le hi anot hung zik kata vuk ni dai jukin practice ai ti lo le le la juk sil sa nga kate lai hin tu hin a khel ta kain asukin pani airin suka hi bar ching ATR chu do we call double bar chu ji chu hi beat ba ka hin beat dang pakhatamani pani mani pathum mani alabit a timing an dik chun chu aila saksa thai tina ni chu hi khela hin beat dang pakhat pani pathum hai khom a time kha hungin dik ani phachun chu aila saksa thai tina ni a chu hi ai ko dan chun bar ching ATR double bar iti bokani we can sing more after this colon hyphen if there is this double bar we can sing more beat 1 or 2 more beat according to the time le juk sakai ti ole mi hi la hin wireless mic kamanga san chu hi fanri ana salai khan wireless mic manglo thailo ni lein hi atop ting pangkhan a sound kha kan yen za ni khan em kanga ya a flat khom ni chung sin an khan hum ti lakani chu
สุเลยจึงค่าอินมิสิทีมดิ้งซินล่ะตู้ฮอมเห็นก็จะพอแรกดิ้งนะไอ้นุ่มจึงเล่าเงยตาป่วยก็จะติดจงเนาะอาจารย์นักขันอดีค่ะอัปลัดโนจึงคนเลยดิโตกันดิโตเลยอัตบดิ้งกันเงตีขนมดิโนกันไทยอาสันจู noise cancellation ค่ะมังโลไทยโลเนี่ยเฮบ่รู้กันดูมาฟันกันดิติจุรนะตู้ฮอมเห็นle ready guys you please ready we sing this song do mi inki mo ding chu mi do mi si ki bela nil thei ingpo mi si la kha chul apoi latino sans keyboard line ka juk si no a mi I'll sing first mi so re fa mi la so re mi ai juk sil tan hi vai hai pen kha ai hung thlu kan ta chmo hai pen no sila sin ka juk to pel din suppose for example line antenna ding in hi hin hyphen allow tanoni only dot khom hin bar thing allow tanoni antenna hi asak dan ding chu so re mi kaung top tamo ka vu khung char ka to pangai ni asan chu hi line sign fluk sin sina kha tano lai khan bar thing no bok line asin sina no a fluk thai no top ani chumo chulain kha ba hyphen kha hi hyphen fluk na iti apoi mo be kan ai hit thlat ding ole hi hyphen hi bar pui hom hyphen thaya bar te hom hyphen thai bokani a fluk a fluk a fe a fluk izir khan a fluk zir khan hi taka hin hai bar pui hom hyphen thaya bar te hom hyphen thaya kolon hom thaya ni ti chu ei juk sup lang ni ro se les bo kha sak no kai ta chu zo 3 bit ei kai jung ding asan chu ei ho he toy le in baisai dan le num dan chun intermediate standard chena mi hi class pe kai tu mana chulei chun ai class in mo details deu khana fam kim khana yung tho thai no nei ti ni kha chei chun a basic kha ei tho tlang pui ding ani moi sang noi hello friends le ding lo le min zero le mi moi khala sak nok ka da chu zo aru le re ngai sak dini mi so re fa mi la so re mi ready oh let's sing together friends le ding lo le 1 2 3 mi so re fa mi la so re mi once more let's repeat again mi so re fa mi la so re mi next we move to 3 bit vuk thum la fen ok ni tuin 3 bit 3 bit sorry blackboard a mar kai mang chep t h r e e ai mu thai thomo horop small letter ka jikta 3 bit 3 bit zik dan chu hi ni big bar 3 bit chu big bar colon big bar colon big bar hin hyphen peta ngai te toy te choi practice ding double bar thing let's sing ha lai te hin don sup to pe lai te
practice no wait till do do mi so do do ti la so fa mi re do do le 3 beat zik dan ni akal la ka vuk chan gai kha lakil next sa hip beat vuk thing bang tho photei ta chu zo akal la ka mi hai kha vuk chan ve chan ve ti ai kha ai long tho din tun vuk thing bang ai la tho photani hi ai thil tang khan vuk tin vuk thu mani 1 2 3 1 2 3 1 2 3 oh I feel more this is 3 beat song friend you count between big bar and big bar how many beat 1 2 3 1 2 3 1 2 3 let's write it sak no kai tila do fa sung sakata chu zo ai re sak nal ding do do re mi la so ti do sak no kai ti do re mi la so ti do let's sing again 1 2 3 do re mi la so ti do ai sak zat khan hi abit zona not hai kha ai lam ri pe ding ti na ni chu do do re mi la so ti do ai thi thim mo rul hai mu khome mu thei dim choi mu thei chuka juk ring dewana hi ai juk thil tang chun hla abuk hi abit hai bar pui kolon le bar ti hai zone na hin zone ai thung chat len rule hin ai vuk pe ding ti na ai vuk len rule khan ai lam pe ding ti na vuk thing hla hai hrim chu ai vuk chat len rule in hi an not note an not hai kha ai lam ri pe ding ti na ni o le vai kha la sa din vai kha practice no kai ti do do re mi la so ti do ale ling sakai ti ale ling jong sakai ti ole do do ti so la mi re do can you sing do ti so la mi re do from here do re mi la so ti do le tu hin vuk li la ai thon nok ding ani a vuk li la 4 beat song 4 beat le ai tho jung jung ding model tho tu bai te ole 4 beat song chu bar pui colon small bar colon big bar colon small bar colon big bar colon small bar colon big bar his colon small bar colon solfa tu na not hung zik ka te ole a not hung zik ka te tu wai chuk choi ti tang khan a pui thing bong vuk pui thing bong skin chu ta hi zo hin vuk chan de kha ai lam khil sa tum ding ane he high octave an oh he
คิดถูกตางไอ้ติบาร์เตถูกsmall bar dash so small bar dash hyphen colon dash hyphen เลสักไอ้เตียวเลมีวุกซิงบอกว่านี่ฮีอวุกโซนอวุกมุนาอวุกโซนาโนทาฮีไอลำริไปยังไงวุกสารขันโดลินวุกไอที่ขันนี่ค่ะมีดอฟาลาโซเรฟามีดอมีโซติโดโดเลจุกใจเตียวเลย Okay friends you please follow me let's sing together this 4-beat song they are all beat not half beat even half beat comma is not here only beat let's sing together you please follow me 1 2 3มีดอฟาลาโซเรฟามีดอมีโซติโดโดและไอ้สักไทโมข้างขันมานี่ขาดเขาเป็นเอลอน practice ดีกันโอ้เลยและตูหิน 4 beat โทสิงไอตา 4 beat เขาจะ continue หาอะไรเตะแล้วก็สิทางกันเตะin 1 beat let's say in 1 beat there are 2 notes ตัวในหุ่งถอดินอเลย in 1 beat วุกขตา note ปันทิตาไอหุ่งถอดิกันนี่ now we are going to learn in 1 beat there are 2 notes สุงหายสุงถอดิกันนี่small bar colon he simpleจะpracticeใส่เตะ big bar sorry dot em một thầy mò em một thầy mò he in 1 beat there are 2 notes vuk khada pan note pan hi 80 sun ni he bar pui ania this big bar and this 1 beat hi ava phak ma pau kha hi na wachang ani chu bar pui ta chu kolona phak ma pau bar pui chan ani ai thi thimo kolon phak ma pau vuk khat ania bar pui ania chulei chun hi bar pui hin note pan hi anei ni thi thimo hi bar pui hin note pan hi anei chu umji chu hi bar pui hi 100% ani 100% kha pani nei jukin shetir chun chu 50 an karahin kolon sungma po karan thiting pan rezo hin 50 atla dole re in karan 50 a umani asak daning chu khilei to le vukchan ve hi do ai khata chun re dot zone chara chu hi mi ai hu thai mo hi a khai lai tak tina se ai khai ding tina ne chu bit kha ai khai lai tak hi sak ding tina ani chu ai ri thimo hung saksin ka te ole tin 50 atla tin 50 lo repeat ka te hi bar pui chu vukhat ani vukhat ina hum chin chu kolon va phak ma po kha vukhat ani hi kolon va phak ma po hin not exam uma iti chun chu not pani dole re umani chumo chu vukhat sung not pani tla tina ani chu umji sak dan ding chu hitting in 50% at 50% at 50% mo vukhat chu 100% 80 taka
vu khat chu cheng khat ani a hi ting hi duli cheng khat ani jing tho ani chu let's sakai ti wala let's sing again do sapot ka ti wala do re mi fa sol la ti do ei hi thi mo hi diatonic scale moding le torai chu na note ma satakha diatonic scale ami hung lak to pani simple ta de ne chu ko ne do re mi fa sol la ti do tu hin ei vu ka ei khai lai takha dot ani pe ne ei khai lai takha dot hi ba sun hang ei ti takha ani pe do re mi fa sol la ti do phono kati ka khai lai takha dot hi ba dot sun hang yong ni ahung ni pe ding do re mi fa sol la ti do ei hi thimo hi vu khata not pani tla nia not pali tla khom ei nei laki le lang chu pe ding vu khatin not pali tla chen hai khom ei nei ya kha ngai khatam te na hin step by step ei hung kai tung bei ding ani le ei re gi sai ti ole oh friends let's sing together this song is in what beat there are two notes see big bar is one beat 100% this side 50 pace this side 50 pace 50% 50% just before this column is one beat no just before this column we call this big bar is one beat then this side 50% 50 pace let's sing together ready 1 2 3 do re mi fa sol la ti do sorry do re mi fa sol la ti do hi do tani hi vu kan ni no ni ole do re mi fa sol la ti do do khan hi ka vuk cho ni asan silai 50% 50 pace la phai thrin mo hilai 50 pace la lei khan do zo hi vuk cho ni low and row do re mi fa sol la ti do le next hi beat ei long thon nok ding na areng in next class chu beat high a then oi high po koma let link koma dot koma hai kha areng in next class ai hung chuk tum ding ni sin la boisuna ding chun hi chena edit tok ni sin la e class no day 5 in hunok sing ding in mangcha hello friends we stop here for today please be ready again for the next class see you again in the next class day 5 class bye